Haji Muhammad Fadil Rahmi LCMA, sosok inspiratif peduli anak-anak pedalaman. Atas panggung utama, penerima penghargaan Bapak Haji Muhammad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili abang saya, Bang Muhammad Fadil Rahmi, juga sekaligus guru daripada saya. Selanjutnya terima kasih kepada Redaksi Serambi Indonesia sebagai lembaga kontrol sosial kita di masyarakat Aceh ini, dan menyampaikan salam daripada Bang Fadil Rahmi yang beliau sedang berada di luar negeri. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.